Kamci benta ipen kre ia ke 6 Meghalaya Games arajar arpausan ke wadau penman ha West Giant Hill District ne kesengi kiwa mi khmat ke Meghalaya State Olympic Association heya khmat working president Ujon F Kharshiying wa General Secretary UFL Parian kamju kiwa mi khmat na po ke State Sports Association Meghalaya dawan hier ki West Giant Hill District yo lai pai ye ki thau ki yi penman ye ki le ki wa bunjain kamju le to iwa kam wa wanra chu uchna ki yi ne wo pen bha miat hakiru kom wa pher hachwa wo hier lipai de em ke yalang ye phlu yumut de lang wo district sport officer ke West Giant Hill District uki pasa de em lang ki wa mi khmat ke West Giant Hill District Sport Association wa kentup yo vice president Patrick Lamare wa football secretary unang ebor shooting wa kiwi Kitha wadalai pai kentup ya kekiang nang ba stadium ke Don Bosco Secondary School mi mentudu ke Bosco Penarwa M Hasalini Colony hakiang nang ba Government College Juai ke Amphi Theater ke WM Police Reserve ke Jawai Polytechnic ke Khat Ar Loy Law College ke Tom Memorial Higher Secondary School Murlong ke Jawai Public School ke Government Boys wa ke Government Girls Higher Secondary School ke Marian Hills Higher Secondary School ke St Mary Magdalene Girls Higher Secondary School wa kiwi Nete dalai pai laya ka madan Jerusalem wa ki indoor stadium ki WM hapo ka chnong jawai wa kentup hakim musniang chut wakhu dulong tepe pale mission compound ha Presbyterian Hall ha Chiliang Right Lathalabo ha Saint Right Indoor Sport Hall wa kiwi na jawai da mi wan ki wo lai sa chu umulong Tiga long strat syaka pangadu ko beneng sange selap singi ko bengiwan sini West Giant District dengan sobat omba kini diwan dengi kadang long tangka sin kong tangwan chia kendu i district sports officer nakaliang ka Meghalaya State Olympic Association yang wan lang biba finally pare i general secretary juga masuk i duin sabatai di patuan ni bi hang di nakaliang juga lomba ngiawan nakaliang ka SE tangkat ban longka preliminary kencing suan ya feel kalau belum ka cukup keren sini ladap mau kembali ke West Giant Hills kene kepala shim yang jumpa ahli hatura ni Hanover yang lama ban ai ban ki West Giant Hills District bikin host ya ka Meghalaya Games ke ban Rio hau sinamban wan hau Januari bat kadeka kuma pitip haka kuma kalau mata instrumen ba ni ka ki Sports Association ni yo ya kala dan lumba ka kerjaan ke government of Meghalaya Sports Department niyo alat banlong ke Meghalaya Games man kesnam di bat ngi larai ban ya ra lang setiwe bagi district dengan ni ka kabuksiar ya ki paipa choni ka thai samla choni ka thai bagi ni shimanta kalau kum ko ka lat du bat sei ki sap ki badan choni ka thai tiga jinga kendum tasi ka padon ni ek shulong tang ni skwa ban pet mo kat nu li ki jaka ki don lani ki longkum do ka sa kadem kan longkum do but malu-malang so kumbaka kadon ke jikarmen kuma khrau ba in la ban pelong ke bejop ya kata ka Meghalaya Games ke ban Rio tekan kanang bun ka kam de ka yu kani di tang kani mentak sen kong ya ko beli sibun i district sports officer i bala plilat ini ban ya pet ki jika kumbaka ting dalam linti jungi bat kidang bun ki jaka ki ban bat ya di pet nomor ka mo kadang de sen kong ai kira kai ini kita komot na tepat ba kali pada tu kan sekedar update sesa so suruh ba pasang jadi semua heba pelong Meghalaya Games apetnya no kesian lawan Meghalaya Games kawan ru infrastructure mut infrastructure baru la apply discipline itu jaka si mendon badminton court properly kinsna swimming pool mendon kinsna menta kita lagi example Pajingwan Meghalaya ga play infrastructure juga ba phimsim la yo ni sinam la lenga to sarkar lomba ni ga Meghalaya Game ka promote di khana jani la persang ban le last time our fly discipline la hajar ngut ibre nama tura duna jaga sa to siam last year lo hajwa at least 1,000 and we expect bangin increase gi discipline nama bon bakwa le Meghalaya Game menta nama government la scholarship la award so Kilai kuala ban one join juga MSA. To ngimpar rai kan no discipline. Nginang song ke meeting juga MSA. Ni hap yalam biang ki state asian cha jawai sini ban peni gini gi balang ila apek ki hall kino ba ibet mpi. Degi ibet then we'll go ahead ban le gi badan kam.
tengah ia jual ada problem lagi hol bon pelat dan kamban sena mah try gal abiang ni sin menkom ni hawan ni kakak di kermen berapa di dalam makro leader here district sports and also standard third he'll be the main link with MSA by me but the organizing committee. Actually naman ta swimming pool nangkong tingala ya wa election man wat jaka di daga jing kerku dong belai ngila yo apo kiang namba college daga jing erap jong i principal kala ikren kala ai ngi ke jaka bangin sinai swimming pool hapo campus jong ka kiang namba government college di mentak sengi ngila yuan apo Mikla State Olympic Association apo State Sports Council ro ngila idon lang di infrastructure ki badan apo Juai Town almost ngila cover hi kidang doni bangin padla ban pendam namar bakala dom la janmen bat sekiwai ki jakaro ngindang hablek hi ni hakisingi ki bandang wan te ngakermen ba kini ka jingwan jongga naso em ta singi kan long ka ba kala long hi ka ba job bat ki building kisingi ki bandang wan sekhmat ro bangin ya trai stom ngin ya trai lang kenang bangin la ban penbiang kita ki jing don kam namentaga 6 Meghalaya game ke benlong hapok ni ke district Jongi West India Hills. Disiplin kum belong hi kum ong ba fine last time ki long ko ba apply tali ki sports discipline ba ki pelong hapo tura. The this time hapo West India naka jing yarap jongki ngatrai ngi la ban penbon ro ki sports discipline. Kataro ka syong ki infrastructure bangidon. Di kata kasong haka sports association baki Jakasa dadai ki pobiang tingin lahi tanga tharai kumba lapet hi ngibon ki jaka kum ki indoor sports hall ai apo juai te ki bon ba ti tharai kam don jing hi ni ba ni pelong dia kata ka jing thu ka ban lamut ka bajok ti kisnong kalong hapo juai town ngila mendeng ngila lek nando napo mi mantru yang tang ilawan bola telbo ki indoor hall ki outdoor playground ki pakidon ki kene ka kiang namba stadium bangidon ni kene ki indoor bagi ka outdoor basketball court ngidon yang ta kini support missionary schools kum ki kini ki Thomas John Senior College nang ta ka Maxwell St Mary Maxwell Marian Hills Don Bosco nang ta kidon kini ki Presbyterian School kijaka kibon nang ta ki locality kijaka ki don hapo ka snong hi po town kom ka chut boku ki musniang ke tampang club lathlabo but boro almost every corner jong ka Juai Town ngila cover mane di menta kan nang sa sigini seliang waijer cepo thalas kanin po klitersi mukla paterter ki bangsa ngin sa pendep hadir